Za travu, za 100 grama trave smo bili tamo. Se možeš vratiti 5-6 godina unazad. Šta bi izmijenjao? Pa ja mislim da čak bi možda bi čak ne kao promenio, ponovio bi sve iste greške, možda bi napravio još po neku gdje vidim da ima prostora, da ne bi totalno usro sebi život, nego da bi možda eventualno još nešto naučio ili ko zna šta iz toga. A kad smo već kod sranja, imali smo IT slično sranje. Koliko si bio unutra? Pa ja sam bio, to kad sam bio u istrazi, to je bilo 2020. Znači ja sam imao 23 godine. 23, napunio sam 23 i otišao sam. Ja sam malo, jesi bio CZ? Da. Ja sam isto bio, ja sam bio malo mlađi, ja sam sa 18 ušao. Koliko si bio ti? 6 mjeseci. Nije zajebanci, ja sam bio samo mjesec. Mislim, trebao sad ostane mi duže, nego me tata izvuko, to je tata i mama, inače veci. Zašto si bio ti? Ako nije tajna? Nije, to se sad završilo, dobio sam ja oslobađajući. Pa onda te boli kurac možda pričaš. Za travu, za 100 grama trave smo bili tamo. 100 grama? Pa da, ima za... Ne seri da za to hapse. U Crnu Goru ti zato ne hapse. To u Crni Gori sramota. Pa džeta. Kako se to ti kaže?